1910 inyang mitala ka diyang building ay niking Barangay Santo Niño, San Fernando, Pampanga. Manibat kanita, may silbi ng istruktura para karimiyaliwang sangkan, ospital, lugal ning pamangilates na ring hapon at eskwela. At kapamilatan na ning metong a benefit show, may gawaya ing bubong na niti at may convert ya anting museo. Makanyan pa man agpangking Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI, masyado minusbong pauli na ng kakulangan tauhan at pondo. At kaya rin yung pamagpagaldarimyalo ang aguman at individual ang magmasabalking kultura at adisyon na ng Labod Kapampangan, may ganap na ing karelang paninapan, formal niyang mibuklat ing museo o santungan ng kulturang Kapampangan. Kasabi na itinimpamag masusiking aldona ng amanong si Swan inyang August 29. Finally, sa wakas, oy Nina, may bay impaninak, no? Uling migpursigita mo, kayang pamisahup-sahup, ing minunang minyepondong Maragul Kenny, former President GMA, Gloria Macapagal Arroyo, and then mig-fundraising yung foundation through the help of Ma'am Tess Laus, no? Invite Talaretang UP Concert Chorus, and then may kabubong niya, and then finally, Congressman Dong Gonzales, itang Maragul South, no? Nya atsuye ni. Meging posible muna man kano ini kapamilatanan ng pamagduang ng SAUP at suporta ng kapanibalanan ng probinsya, apan ni muna ng Governor Dennis Pineda. Na patunay mo po ang ating pamaugnayan kay pribadong sektor at kay lokal gobyerno kay taya, asalese taya, ni abye kabaldugan at abyayan tayo talaga na ing kakatamong kultura, kasaysayan para mabalo kareng bawat henerasyon na ning Kapampangan ngeni at kandaratang pa. Asahan nyo na nung nanuman ing kailangan kasopan manibatan keng probinsya, payabot ng gobernador na gawan mi nga gana-gana. Ay katunayan balo ko at inyang linaan pondo na pepa-approve na ing kakatamong gobernador para talagang pagmasusyan ining kapagalanda lalong-lalo na ng pribadong sektor. Kapamilatan na ning sabing museo, masinupya kano ing singsing ang misang mebating. Makanyan muna maning pamagpasikan king turismo king Labod Kapampangan. Bang reng kayanakan, lakwas deng abalupin, kilala, ang pong luguran, kawulan, yung kaya katamong kultura, pakibaluan deing kasalesayan na ning Pampanga, ang pong kung nino reng makapag-contribute bang lakwas yang makilala yung kaya katamong lahi. Ito pinabanggit ko rin kaya katamong local artisans, din kaya katamong designers, painters, din kaya katamong sikat photographers and others na local artisans. Ang po pang metong pa, hindi kasi makapag-drive yung tourism. Alim mo ka rin kaparatang Kapampangan, din kaya katamong kapwa Pilipino, ang po rin other lahi, din kaya katamong foreign tourist, bang puntalan de, ini kaya katamong santungan ng kulturang Kapampangan, ang pong ila mismo akilala de at promote de through word of mouth. Yung kaya katamong kultura, ang pong history ng Pampanga. Kukumbiran da noman ding sabla ang masyalking santungan ng kulturang Kapampangan bang akit ding pakatindayag keti. Nakalap ko ding pwedeng magpasyal Kenny para abaluda nung namin kay katamong kultura at ing namin miyayaliwang masanting abage kay tiking Pampanga. Then muna man pong miyayaliwang estudyante at turista, welcome la rin po Kenny para abalude makanamin kultura kay tiking Pampanga. Ako, ingkiya ko yung talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.